Check it back on the mea. Ki in the tuspe ko ki live. Check it on the live. On? Yep, saya kau tahan. Ki lava te pe ki mo ta. Malo obito lava. If you have Maria go ni ki u ha o ki if I am about opinion no. If I do ha fatalano. Rồi ngồi đó ta hai niệm của phòng tập final rồi của lên đây mình hôm mà lên mình hôm ấy vậy là mau ready tiêu tiêu cái live in the radio ấy Beautiful, beautiful song going out to everybody out there in Kinawatonga, joining us in our breakfast show this morning. Ahoni ko wai to taha I he tau kau hako ko ne whakahoko ko I he malava. Pako ui ko he I he whakapapalangi ko Pacific Young Changemakers. Pako ke whenga ki ako ko ni ke nanga o mai tō tupu o ngā roto mawhai ki ngāwe ke community, po ngāwe peka nau tolu mo na whamiri. O ange nau ke nau tau ke nau lava tala a nau ki tala noa pa koe taha ai ako koe ni pau peke a ki taimi pe moau I he leti o pe mo live mai koe he ki Facebook a pe koe ai leti o toda te kosa pe koe ki ina tusi a koe pa mo ki whemite taha te ki lave mai ki a koe Malo abito lala kore peke u Kore peki hufanga I he talawhata kakato e whanua pa mo e lotu, pe ata pa mo e tōtahani ke e whawhiloa ki atu e ngoa pa mo e kolo paupi. Koe ku hingoa ko whangatap whinau, koe ku lere mai mi hou matamatapu. Ko ia e hoa, mau hoa ki whunga whanua, ku ia mo e whanau e toko tolu, e tau hi pe a koe ku tau a fitu eni. Koe maa mo ui mo ngau e anga koe ko whakamatamaki ai koe ngōwe. Koe talu pe ku tupu hake he ke si I mo e ku si o mata mo si o tonu. I he whilau tai anu tatau mo ngai malo he tangata eiki. Ai manako mau pe ki alu ki tōkanga. Pe a whai pe alu e taimi na aku wakai ke te iau holo nei viva mo ne malohi. Whakakau leo ke tu o whahanga ue ke tau he whamiri. Ko ia ko mama mo ui ia na e hoko mo ue ia ko ha mama mo ui tu whaholo I mo ki whamiri. Talu be mi wholoa. Ia wak mai ke taimini e mau ngau e whaitaha. O whangatoko ua ke mau hoko atu e ai ngō ue I ho mau ki whamiri. Pea Koi ai e lala ku whiwhia e hoko e ngai mea koe ni ko a tāpua ke te ao. Tapu kou sio ki he mea ko ke lawe koe ki ai, I he pongpongi ni. Pau kou whemau ke kamata ki taia me he kamata. Kamata ki taia me he kamata. Pau kore atu pe ke kamata koe ni ho ai koe ki ngau koe ngou he. Neke manako pe koia ke anu ki uta ho sisi yang he ke kosio ko tau fito ki ka pe ko to tupu ho ki sisi yang ne manako pe ko au ki uta na ku ke si ya ke lala ko mo ni na ku ni mama mahi he alu ki uta kana e hange ko ku fatalano ko he kamata anga na hopo pe e whilau ia me ngai malo tangata iki ka mea ki ne ha whai ai au Whai aia ke utu o whai hanga ue. Tapu ko sio ko ke tapo ka ma ko whemau ke ki lawe ke ai whaunga koe hanga ko lawe mai koe ane nai ko koe neke tupu hake neke nima mama he. Pako sio ko ki pokama ko ni pako whemau ke kamata ko me kamata he. Kamata ko kamata ne aha
tango ni ke ia ko ai pene aha ki tale ni ti ke ne ia ko ki mu ho fa kau ko ni te ke foki ki api pa ke foki o to kon ke family he mo malo bito la ko tai mi na u ke ia ko ai na wa ko e ko stonga ko tale ni ti na u talo pe u wa ko pe ka pulu ko ia wa inga ka pulu pe me ko tu wa wa sinia ko ia o si ko me ya ko na foki me le ba ki api ke ma fa na mari ki muri ko ia ko e fa ko le ba ke tau fonua ko e ma mo ui ka to lai ko to kama ta ko e ma u pe ai mo ui a mi uta tapu poko sio pe ne ke foki ko ki uta ko foki ko uta ko sio ko ke hela ia po kamata ke hoholo ai ho tamai foi waki aho ko pe ne ke tango ne ke pehe ko ka koe ko minia ko mo ui ni te foki ki uta ko to koni ko family ka ha me ia koe ne hange o fra ai koe ke manako ki me a koe ni he ko tu te minia ko foki ko ki uta ko algo ki uta ne me ke to koni ko ki ho tamai ka ha me ia koe ne ke penia taimi te ke manatu ne ke pehe ki a koe ia kau ko sa ia weo e foi ngau ko ni ko mi ani e lawa ki ngata pe mau ki mo u yai po men ko mana ko ye ki ai malo bito e la fe hui fa ho ko e tai mi na hanga yo to pe u ki mo e ma ke he pe mi ta e ki na hanga mo ko ka mata ki ma ki mereni tai mi na fu ma e ki foi mereni e fa fi au bito o se ko ia ba ma hanga le ba ka mata to ma ki manioke tai na ma wakai foi ke fo ha ko ma ki mane o ke o mai ki marketi na ma fi ala mo hoa tai na ma o pa anga i mi ai au behe ia tapu te lava ko ia hango frai ki tai mi ko ne ke awe ko ki uta ki mua au ko ia tokoni au ko ia pepe tangata e kia tapu le la ke au ke ku ka ke tango ne ke to ai ko mo mari pa ke kamata ke si o ko ke tu pa ke ko ho ki ngo ko ne ke to ko ke pehe ko foi time ne ke pehe oi ko ke ngata pe ko mo u ye ne aku ko ka hau ko lava sio ke ki ngau ko fa ko mon la time na u wakai foi ke fo ha ko ne ngowe mo time na wa la ke siri ni pa pehe lo to pe ta ko nga ko la ya ngau ma lo ile ba mi aho ko ya wa o me ki time e ta pula ka kai una fa no mai ko una sio mai pano pa hang ko ke feite se si ko ne ke fa ne ke toki ospen ho lave me ko ki ai ne ke pe tani ne ke sio ko ke fua ho ki ngowe al pe me fua ke ala ko ke se ni tim ho ngowe pa ke ki kata ko fua ke lave ni ke fangata ai fi me ko foi se si pe ta ha ko ne ke lave me ko ne nai ke foi fangata ko ke to porque tau ki ngowe ke fua pa os leva porque aule ki marketi o fra marketi porque ai tanu que ala ka se ni ti me ngawe malo ko ke fra ko ke lavinge ke fanga ta ko ya ula ka ke pe mai fe se ta ha ko ya o ke han ko ya o sio ke ngawe ko fra ko ko ni malo bito la ko ngoe anga ia ula no ngai pore no ngai fanga ta ula ki pe ko te to ko mo we ko pau ke hanga kita te ha ina se ka pai ha ko pau ke ina se ka pai ha ko no wa ko fa mun manu te na hu fa pe fa ta pu te na hanga mau e te mo we ka no to lu pe ko tai me la a ya na tu la o te amana ki atu ia e vai to fu ma fonua ke ha fa mo u e te mo we ka we te ngai fo ma ke te matatari ai ngahi pore ko ia tapo ko fano ko lave ke taimi ko to ai ko ke to kita ke lahi ko wai ku me ke ko manu ko kai ha ko taimi ko kai ke to ma u hai ya he ko tauni ki lahi u ha tauni he o wa fa ke a tauni mo tau ko si mo tau atu o ke fa ke la ai wakai ko ki to ka nga o ku mo uye ngoe anga ma tu unga pe ya pe me la
lahi ko e vai ka ko e o kai pe we sia ai ngo we tai mu lahi e vai e malava ke li liu e ka kano mi he ka kano have he ka kano to se po angi ka kai pe le rei mo to ko ni lahi au pito ngahi vai lahi ko ni to e ta ko ni ko lo pe tapu no ne kamata pe ko le aki ko hingoa o ui aki ko ki ai nickname ko ne ma o ki ko ta ki ako ko waki aho waki aho neke tala mai he tau ki mo ko fra ho ko ta wa ko ne tau kai to pai ko he sabate neke ta mai ne whakano waki ko hingoa mata pure ke ngata pe a hingoa ko ni tapu o whanofa ki koe tau ko ki iai, tau a fitu. Pako ke ula pako hatahai ko whanofo i he tōtupu. Ke lawe mange ke maa koe ki whahingoa koe ni, pako hae ongo ia koe i he maa koe whahingoa koe ni. Malo pito e lala koe, nau o wai lahi au pito lawa ange whato te hina wana waia. O whakahoko mai ke te au, o ko kau he whanoko mata apure te teu nei palani ki ai. Ai pekia koe ne ai whae a kui nipa mo mau mono pere waia. Na lau maari ai hui kiki ni ha whanofa kau mata apure fo o. Na ia kau mata apure mo tua ka unawa si malo olo atu. Kana lau maari hui kiki ni ha whanofa kau mata apure fo o. Ai na kau e toko tahani. Pea kua ope si taha he kau mata apure a homa. Tau a fitu hange ko ho lave ai tu nga tau ko ni no ai o ke i tau tu pupe ka ko fa malo ko ina ko hoa ko hoa ni hanga popo ia o ngai me alahi pa ma winga bito fa malo e hoa fa no mo mai hoa ko nga ko ngai to ko ni me ngai popo lahi ko ni ha fa ho ko me ka teo o ma ka tu unga ngai me ko to ko ia ni to ko di ko ia o lava ke tu o nga malo hi ka lava ke mea e ho ki ai ki ngau e ko whahau ko pia ni fi mea ngau e ake tonga tahani. Ko hai lewa ta hingoa matapule ne whakanofo ki koe e tau? Nei whakanofo ko potu i hua o Amerika. Ko whakaukau ke hingoa pe ko whanongo e ngahi tano e ngahi mātua mo whanua. Ko e potu i hua o Amerika ko e tangata ia i tōkanga ko e tangata whaa ia. Ko e tōtaha ko ni ia e kumi horope i society e mau pe i uta. Pamonia pito ko mana tu ipe tapu ne ai taimi ne osi ko ta por kalama osi ko ta por kalama pa pe mai ka facility ta ka wa mo ke ta ki breakfast faos ne ke ha mai ko ke breakfast os mahino beia ko hanga tonu mai be ko me uta pa ko tonu be hingoa ka ko tapu ko bla mene tapu ke ta fa ki ko ni ko ai ki mo ko ke fa hoko te tuange peka ko ke lave peke ki au to ko lave ke kai koksio mai ko Facebook ke ki ngo ko ni o mo lo tonga fa hoko ko i he taimi ni malo apito lala ko pesete hivanoa e mau mo anga ko mau to ko ni manioki ko pesete le vai e wanoa ko o vai vai ku mala pa mo talo futuna mo talo tonga ka ko peseti ko ni e valu no ku tala no ki ai mau to e manio ke o vai to no uhinga ko uhinga na tala mai tanga e ki e mau to e manio ke lahi he ko family ko to ape i tongani ta mo muri foki ko na mea kai fa a ho ko manio ke he ke ya family e kai ufi me monite ke sapate ko manio ke te le lava ia to ko ni lahi ke ba me to ko ni ko ni family. Poko sio pa wea tapu ne nei taimi i tongani ne ki tu whaingata ia ko ilo peko kita whaingata ia a tongani pa lahi familia i tongani ne ke mauna toria ha kiseni ki whiunga ke nau hanga kumi ha manioke ko ilo peko whitarano ko whemau ki lawe ke tarano ko ilo pene ke kauni he ta i he tatala no ko ki mua ko u whakahoke ta interview ko whemau ke lawe a mea ko ne whakahoke ko e koe pe mo family ke family ni ma family lahi ni i he ta community ke ngata pe homa o wa o mai ki lo kolo ai ki mea ofa ne mo whakahoko ai ki manioke ko mo marketi malo bito ko hiri ko matangi na gurere mo whakatoko wa ki utata ake ki marketi tai mina hau ki marketi o no fo ko ai
o fetu taka lewa ke ku file eki talange ke tangata eki ko mani o ke ni te olo tufa i pa tangata ko e uloaki pe e lala ko e nai hau be fa pe o ngoi ofa pe mo fito ko ni i fui taimi pe ko ia na e fetu taka me lewa mi api tamai ki olo fa hoko e fito ko ni ko ia na ko lewa tufa e kulori mani o ke i pa tangata mi api ki he api na na e ke mega te au ko mana ki whakatau wen o tāna pe i kai ko manioke tufa pe ke mu mau ne toko ni pe mia e tapu poko ko hangi ko lave mai ko ki he ke poko she pe wen ke ki lave no pe ko ongo ofa ko ha ongo ia ko pe mo ki family ai taimi ko ne mo tufa ko ai manioke he ko ilo pe ia e taimi ko ia no mana tu le dei pa fe taimi ko ia he ne malave ki ai moripe i he le tio ai fia mau ko kakai ko fonua ne lahi u feitu ne mau nga lahi u api ne mau ba hango ula ko ne nai ne ke lahi se ni te ke kumi aki ha mea kai kawe mamani oke ko ha ongo ia ko ke lava nge ki tala no nge ongo ia ko e tango ne ke hike ko mani oke abi ke kakai ba ke sio ke mata ko kakai i he na to ko mani oke pia me ofa ko mo fa ko ki family malo bito ko e ongo ko no mo ni ko o falahi mo oni ki ka kai whenga ia pe a whai rewa toko ni na ku whakaukau ki he ola mo i tāpua ki ko te whanga mao i he whutoko ni ko ku hanga whaho ai he ko te ngā uefo ki ia ko o mao te tāpua ki e taimi o fie ai e toko taha ko te whai koe whoa ki ko e taimi o mao to tāpua ki tapu ko ilo peo ko ki ngowe tapu ki ngata peito ngata puni o wai ki konga tau pese te hiwa no ko ni ko o ke lavi ko ki ai me manioke o wai ki konga ia ko konga lahi o ave ki muri ko ki lavi mange ki ngawe ko ia tapu ko ia ko mautolu fo ki e lala ko aho to pe mau nga ko foi manioke pe me mo ni te o au ki toko naki pe a o ai ngahi uta o na fetu taki me muri ke ma wanga na tanga manioke kana fa fola o me mau sidini e pange pe a wai pe ngahi toko naki a mau tolu ave ki mau ngai family he o muri ke toko ni pe ko nga ko tu nga fakata tapui ko e mo mahaki fa au ko to e fuma mamani ke toko ni ka te na to tapu ko ke sio ke tatami ko wa ke faso sio ta ki tala no ha pong ni ki programa ko ni ko ai malava pe mo hango ko lave ko ane nai ko programa ni pack mes ko Pacific Young Change Maker ko foi lea ko change maker ki a ko no fa hinga ko fa to ngam ki hangi ko ia off ko to ta te ka lava liu a whaka kau ke ngata pea i hoki family mo tō tupu ko i homa mo tō tupu pe ko whanongo mai ko me tongani po me tō kore ana ko i he Facebook whaka kau ki a koe a whui rea ko ni hoko osko ta whi programa ko ne te ko si tapu ato e specificate ko koe ko tō taha te kalawa ni liu a whaka kau ko tō tupu whaka kau ki a koe foi me abon ke mau goni ko whakaukau goni ki he whunga le riu goni tautupu ai ko whakaamu pe ke nauhanga o ngau le rei ako nau taimi mahu inga pido pe taimi e lala ke nau lau mau pe whi mo meniti ko tau pe whi taimi ke nau tu o whahanga aue tokoni uraki tokoni ka nau tolu hono wa tokoni ke family ka hono tolu tokoni ke society me kakai lu nau fiohi ke lave mange ke ta whako ia e tapu ko pe mai ko ke ngau i le lei e nau taimi ke lave mange ko taimi me taimi ko ke awa ke ko kamu ke a ko pombongi mo taimi ko ke mo ko podi ki lave le lenga ke foi aho no molo i he mo ui ko ia a tapu oi malo ko abe ko pompongi ko fufa ngau be ko ki fa ko fai blot ko ri ta mai he bani ki ha tapo ki ku aho tapo ki ka ka je fita lo ka mo ia
ko fa singa ko ngau he aho ko pa ke fa lo to fa ma lo ke tama he wani ko nga ko ni hanga to nga ia mo ki family ngai vai hala nga anga ko na ai pe a ko tai mi a ko e lala o hanga ma ko ia o ai hanga o ke mo ua ki ai kai tau to fita nga o ki uta tai mo ko foki mai mi he alo palau ko asbe ko nga me ku palau ha o uto vai ko fo na va ko asbe ko fa na va o ha o ki uta fa ta maniok o na tula pe uia ki aho ki a e fa ho ko e ku nga we pe gula mo pe foi tai mi ko to pe pa tai mi lele ye ki nga we ko ha ma winga e tapu ke tai mi ko ke fa ho ko nga we ko aho ko toa he kapau ko me ne ua ko to ko nga we a ko tapu ki ata au kotoa me hiwa fe ni ma te ngawe poko ko au ki uta pa ke fenga ha ki ngawe ke ngata pe ke tokoni ki ho family ba tokoni ke community ko ho ma mo to nga ko a whakaruku fua ko tongani ko hai ma winga he a ko bongongia whakahoko pe me a hangawe ki a koe pa osiko ho ma ke ti ma au ki tola i honi ma koe o taha pe fo ke tau mua koe ni ko ngawe ki ai e ko fa pau i mau pe o ma kona ki family ko e tamu aula ki e ku ngau e a ho to pe ko hono wa te mau ia ke to koni ki hani i o na fu fe mau la he to koni ni koni ku o ku na fe mau na fe me to koni fa ho te ula ba fa to koni pe hawa ni hu e lala na utala no ko mo ko utala ke ku o vai fa ka me ri fo o i tai mini pe i hanga maheni mai e lala pe mo ka wakai mai mi he laivi ko e mai matua ko he i ono aho na wa ake fo i pau pe ke tu e fo papa i uta tapu hala loto api tapu kai ha na ta ngere ba ke ho te hanga ririu e ai fo i la ko ni ngo fua hala loto api pe ngo fua ke hata ake manyoke ka o al frale ai ke tapu hala loto api mo tap kai ha koia ko mo fua ke hata ake ngo we mo fua ke hata ake ko hai uhinga he o tu no fifiri mai la he ka tau ko mo ko hana uhinga ke hanu ai ke ai e sai ni ko ni i ho ngo we koia na talangi ke khoa tapu hala loto api tapu kai ha ngo fua hala loto api ngo fua ke hapo ta aki a ho fu i manioke ke alo ma me to ko ni ko ta ki container mo ta marketi e ka ke la gata i ka ki la vai ko he ke ilo ko ilo he tai mini he ko kai ha ai to ka ta ha pe hanga pa te hango ia o ai fe sai ni ko ni te na ha to da to a mi au na fie ma ko fra ka ko ha ta ha bu ne o na ko ai ngowe han ko e ki ka ta ha ia ha o ta ke fu ko te o ta no lo ia he Pako sio maha ko me ai tene na vai li liwe fa ka e tonga ke na no to me una firma he ko na o si asima pe sai ni io la va pe ko hu mai te ke to pe ko me te ke la kai e a honi pako weekend ni banga ta pe ia o ka winga mari ke la io pe tai mi tene alo ai o fa ko ta wa tai na ko ene ta ake ne fi manyo ke e fa fu fa pe e ha o lo to fi nga we ki ai ke ne alo to ha ne manyo ke ta ta pe mo ke o whakau ke te whakau nā e tapu ko tio ka pai whanongo mai te honga wea kate whai ta whakau ni e tapu pa te hanga peo te repost ka pate ke te lave mai ke whai uhinga ke te whanongo ki ai a tonga kotoa ko paha whai uhinga lelei ai whai mea ko ni ko whanongo kane nai ko whai mau ke te repeat mai whai uhinga ko e hange ko whatara no ko ki mua e lala ko ngoe ko sanga te ha konga ke kau kai ha pe ko solo wa anga ni ke kau kai ha ko hanga ririu e tapu kai ha ki ngo fua ke ha po ta aki ha fui manio ke mau me to ko ni me tai me ha to ta kai ha o ta aki ko e tau ata ina ni fui manio ke e fa fo fa pe ha ke ni fa ka ko mo ni loto te o alu a hange hama ko ha ta ki manio ke tapu na ba au pe ki ngo be a ku mau ki area ko ya ko tau mua ya tapu ko sio ko ta tala no ni mai a o vai he tai mi ko ne o mai ko ke ta tala no ke ko fia pe o ke ai hunga
he ko fe ma o bia a fangi tala no ko ni ke I lo I ke ngata pe tonga ni ba I lo e ka tonga ko na I muri fansio mai ko he live ki lave whaka osi pe ni ke ta interview ki programa ko ne whaka hoko atu ko ni I pack mess pe mo malava ko ha mea ne ke lava ako ma ke heane ma tu ki mua ko wike o se ho ilo e ko business ko se ho ilo ko tala noa pa te kapa e ka tata haia ko hai ko e tapu te kala ko tala no I pe ko ha mea ke ne ke ako he foi wike ko ni I he Pacific Young Change Makers pe mo malava mo pack mess niki ilo ko ki mua ko te ke ngai ake pe ko he tai ni malo pito ko e mea mahu inga na wako he tau ki programa ako kau he programa whakalata ka mo mahino au pito ula ki pe na wako o pe ne ha taimi te uhanga tuku hifo iau I uhanga pe au ia tuku hifo iau ula ki pe ko na uhanga o mai e ni ko inga ko ngā anga kuku iai Riko mau pe au ia ako toa hanga e ako ko nio tala mai o pe ne ha taimi te uhanga tuku hifo iau ko no wa ai e mea ko toa pe ki mahino ai ma pe mea ko toa pe ki mahino mo fua pe mo whai ure rei taha ki hini ihi ko toa pe mau whio hui mo ngawe anga tapu ko whatue ko whanongo mai ha tautupu he tau laihi pe mo e po whanongo mai I he leti o he ahoni po ko apito pe awe ki he ngau ke whahoko ki mua peta osi e tapu wa e ria ke ilo mai tonga kotoa o ke iai ko he aho kotoa na kua taha kune whema manioke ba awheto kume manioke ko ni he ilo pe e lahi kau kai haki ki na wana toki homo mama o pita homo e lahi kau ala tuko pe ho whi ai me ko he le tio tembe e tau ki whenga nge ki ngowe a tapu kong fu mama o pita homo ia pa kua haki e ria e awheta taha o whanongo mai ke kume ki manioke mo ki tokonaki ko ke whakatau Maro o pito e lala ko e whetu wane o ko iai mau pe he toko naki ke he toko naki o toa pe ko e tau mua kone kiri niki I whanga ka mo e whare wala o iai mau pe o he pongi o au ke he fiafi pea ko toi ngā rewa e aho o ko tau he mai whare kai mo e utaki muri ko e whoki e toi hanga pe lala o atu whika telefoni ke ni ko toa pe te nau whi mao na whi manioke kai pe o e ave ki uta ave ki tō pure anga, ko e putu te ulawa whakakata mai ta whako ia. Malo pito tapu poko ilo peku ke ngata pe he ako mai a kakai una whanongo mai mo kakai sio mai e ta live. Mo te ako pe au e ta interview hange ko lave mai ko ki ta whaki ko ke ngowe mo lave mai ko ta whaki ko ke kai haa mo hafua poko popo atu ki ngau ke whakako. Ko ilo pe wai maki programa e tapu te maafi atu ke he ko lava pe au a ko toa e tapu e whaingo fua ai mea ko taaki ko manioke. Tamai ripe whainga ta. Ko pehe pe au whaingo fua pau peke maa awat ki homa ke usio tonu pe whaingo fua pe whainga ta. He ko au e ko koe neke nima mamahi koe ko au te kai au ki uta. Ko ta whai ke he ia. Pau ke wa watu ke taki ai ahi e fuisi e taaki ko manioke e tapu. Ko ia. Malo ke te tau. O whātu no mōtō kāta. Malo. Atu whasukoni ke tongo katoa, kau mai ta pō kāma, o whātu ke tongo katoa. Malo ke tau. Ki kutangi te kasi. O whātu ka mōtōro. Mō tā mai ke e mō manio. Iyo. Tok ate whika, eh? O.